لپارێزگەها دۆکێ ڕۆژا وەرزشا کوردستانی هاتە ئەنجامدان دەبێ ڕۆژێدا نەح چالاکی لە سەرانسەرێ پارێزگەها دۆکێ هاتنە ئەنجامدان لە ئێوارێژی دوو چالاکیان جودا هاتنەگرن. Di çalakiya da qaramaniya basketbolê ya sê fîsê bo heşt tîman hate encamdan. û her du tîmên zaxo geştine yariya dumayê û tîma zaxo ey şiya nasnavê qaramaniyê destxwe bînît. جاره یا گرینگ اوه ام و همی کسا بنیاسین او کسین بشین بناوی ورزش کردستانی یا سراست عراق یاریت کنج برگو کردستان بیتن حتی که یا دام پیدان کری نبیتن سراست بجین ولاتین دیانج در وان ولاتین دیان بیانی افیاری کردن و قهرمانی دا پشکداریت کن آن و چالاکی دا پشکداریت کن وسا خود بینن که افریق روانه یا رزاکیل گیرید همان دم داجی یعنی لایه روشنبیری کم برای خوب دینه افریق روا پتر کار سروی چندی که کو لایه روشنبیری تا که کسی کردستانی یه ورزشی پتر برف پیش ببتن و آرمانجا سرکی اوه یعنی کو تو تشید نت روزه گبتنی دا بلکو همی روزتا روزن ورزش کردستانی بن. د چالاکیا دوی دا دیاریکا حوالیندا یا فوت ساله بو که چاند ناف برایانه آفرتین دوک و آفرتین هولیر هاته کرن و یانه آفرتین هولیر شیاب دو گولان برانبر گولا که جیانه آفرتین دوک ببد و دوی یاریه دا کپتن یانه آفرتین دوک تیرا پارزگاه دوک و کردستانی زینه جمیل یا ناسیار بزیزو کاروان خوی ورزشی دوی روژه دا رگهاند و بچاوین روندگ و خاطر خوش حجه کرن خو خواست. بەڕاستی ماوەکی زۆرە وەرزش دەکەم ئەو هەمووی ڕۆژێ و ئەو هەموو ساڵی کە کۆی بکەمەوە ناکاتە ئەوڕۆ بەڕاستی ئەوڕۆ ڕۆژێکی خۆش هەستمان کرد ئێمەش حەقەکمان هەیە کەوا ڕۆژەکەبی بە ناوی ئێمە تێدا دڵخۆش بین بەڕاستی ئەوەندە ساڵی کە ماندی بوونین ناوەرزش ئەوڕۆ ماندی بوونەکەمان ڕۆیشت من لێرەوە لە کەناڵی بەڕێستانەوە زۆر سوپاس و هەروە دەستخۆشی لە ڕێکخەری ئەو ڕۆژەی دەکەم کەەوە ئەو ڕۆژیان بۆ ئێمەدانایە دەستیان خۆشببی هیوای سەرکەوتنیان بۆ دەخوازم هیوادارم لە ساڵانی داهاتوو شتی جوانتر و بە بەرنامەی جوانتر بێنەوە ناوکای وەرزش. مدفيا فروجا بمينيتن الهزرا همي هفالو برادر ودوستت من چنكي روجا قواكي امزاني روجا ورزشا كردستانيا من فرزاني اس روجا قواكي افرودا خاطر خوش ورزش بخازم دي باشتر بيتن سپاسيا كارگيريا يانا افرتن دو كت كم كو اف در فتا دامن سپاسيا هر کس اكيد كم كو پشتوانيا مكر بيتن سپاس وكي كومن بيچك خدمتا ورزشيا طاپاپي وكو ياريزان كري ان شاء الله بشم خدمتا قبچي كراهنر اتناوا افرتن دو كردستاني دابكم دیت از آنین که دوی روژه دا 27 چالاکی جب 20 جاریان جدا جدا لسرانسری کردستانی هاتنه انجام دان و لپارزگاه دوه کشی 9 چالاکی این جدا لسرانسری پارزگاه هاتنه کرن. دمایه جی خلاد لسر ورزش بان و ریک خرن و روژه و روژنمه بانان هاتنه دابش کرن. شبان خالد کنال بادینان دهک